Uthi Kemflet. Yeah. Awusho khona le story owuthe uzongixoxela sona lesi sakho namajita awu3 namantombazana awu3. Oh. Hey, wemfethu. Hey. Hey, phela mfethu kwake wathi ngelinye ilanga sisihambela sisethaveni. Awuyimina uXolani kumunye umjidi uSibu. Yebo. Hayi sizophuza la sizoziphuzela la ethaveni sihamba ngemoto kaXolani yabo. Hayi masifika lana thenga utshwala sihlale phansi siphuze. Siphuze mfethu siplake kahle kube mnandi nje. Kungene amathekeni awu3 yabo. Yeah. Mayengena lamantombazana awu3 ahlale njengana lapha distance yabo. Hayi athenge nje ukutshwala nawo abese eseyaphuza athenga utshwala lokuba amantombazana aphuze lobo obsweet. Manje nihlele etafuleni leni nodwa nabo bahleli kwelabo. Sihlele kwelethu nabo bakwelabo yabo. Hey athi ahambe asukuma uXolana ayothenga obunye utshwala abese adlule kuona lamantombazana lawa akhulume nawo bese seza nawo la asuweni nje athatha into zawo eze la kuthina. Yeah. Hayi ke sihlale sonke lana afika introduce athi lo uAyanda uAyanda sesikhulumile ke naye okusho ukuthi uyena asemnika athi uAyanda usenginikeze ama-phone number bafethu seningaxoxa ke nabanye nazane nabanye. Ukusho kahle usewinile. uXolani already usewinile kuAyanda. Ayanda futhi ke wayimuhleke kakhulu yabo. Hayi nalaba babebahle bona. Hayi nami ngibambe omunye kuthi uGugu bese nomfowethu lo uSibu abambe omunye enye kwakuthiwa uMbali wabamba uMbali. Yeah. Kwaumbali yantombazane. Hayi siphuze abese sethu uXolani hey bafethu oleda likho lisaye emgidini ngada kamaphumulo asambeni siyephuzelana ekhaya yabo liyobuya ngesonto iFriday late yabo. Hayi suke thenga utshwala kusukwe lapho kungenwe emotweni sikhombe kaXolani. Uma sifika lapha sihlale la lokhu nje sofeni phuzwe nje kube mnandi. Kunamakamera umuzi omkhulu lapha kaXolani muhle umuzi wakhona ba right nje yabo ngoba uma wakhe unesi kaXolani bami kahle usebenza ngathi unesi ngoba usebenza sibedlela uma wakhe. Hayi sithi uma sihleli ke lana siphuza bese sekufika isikhathi sokuthi sekuthiwa sebefuna ukuhamba athi uXolani hayi abalali bazohamba ekseni hayi bangabi nankinga bese mina ngihambe noGugu thiwa hayi wena uzolala noGugu asitshengise kamla isolala khona athi ulo uSibu hayi uzosala la esofeni bazohlala la esofeni noMbali. uAyanda bahamba kuqala nje kwaba uAyanda noXolani bahamba ekamereni kaXolani mina ngangilele
ngangilele ekamereni lika Makaxolani ngoba ngangibona isithombe odongeni ukuthi leli ikamera kaMaxolani futhi wabonakala nje izinto wathi hayi ngizolala khona salala khona-ke nogugu so laba basala ngale uSibu noMbali basala esofeni hayi kulalwe hayi-ke sishaye ebusuku kulalwe kube kusekuseni ekuseni ngivuswe umsindo osho ekamereni likaXolani la kulele khona uXolani no-Ayanda ngizwe umsindo ngibe sengiya khona yabona unokuphilizisana ngivuke ngigqoke ngiye khona uma ngifike uXolani uxabana no-Ayanda u-Ayanda usefuna imali engango-3,000 kuXolani ukuthi ulale naye uthi ulale naye eyokuthi ufuna uyogibela wathi qala wathi eyogibela lo 2000 okugibela wayesethi hayi ngizonihambisa ngemoto wathi hayi nemali eyokuthi ulale la ekhaya hawu kamana kanti lo ntombazane uyadayisa noma ngethuka la ngaxakeka lapho ukuthi hawu kanti amantombazane ayadayisa yini ngithuke-ke mina anginawo kwalo 3,000 mhlambe yena uXolani wawukhona kubo ngoba ba-right mina anginawo kwasebhenki kwalo 3,000 ngisuke lapho ngiphume qonde straight kuGugu ngithi ngimvuse usalele ngithi mfowethu vuka ngithi Gugu vuka ivuke lethekeni bese sengithi mfowethu anginawo 3,000 imali enganginayo ephaketheni kwaku200 ngithi imali enginayo la ephaketheni u200 abuza ukuthi 3,000 wani ngiyabona phela mina ukuthi ishubile ngithi hayi phela ngizwa umngani wakho ngale ngicabanga ukuyibeka indaba ngithi ngizwa umngani wakho exabana noXolani mayelana no-3,000 efuna u-3,000 athi uGugu hayibo kanti unjani u-Ayanda ngobe sithena angeke sifune imali nje kunina hayi awuthi ngeke ngiyokhuluma naye hayi aphume ulokhunya agqoke asukuma agqoka uGugu ayokhuluma no-Ayanda uma ifika ambizele eceleni akabamba umshini u-Ayanda akafune kuzo abakhulume eceleni bese sekukhona nobani sekukhona noMbali noSibu la bebengaleyo sofeni sesiphelele sonke lana simile sixakekile sigcwele iroom le ikamera leli likaXolani ayike baphume uMbali uAyanda uGugu uMbali bayokhuluma sisale ke nathi mashita so imesa kanjani into ekanje athi uXolani mina ngeke ngiyikhiphe lo mali ikhona impela imali engango 3,000 wakunemali ebhenki yakhe wathi ngaphezulu kwa3,000 engathi yayidla ku5,000 wathi ikhona impela kodwa ngeke ngize ngiyikhiphe lo mali ngizama ukumbonisa ukuthi abuze ukuthi use-register ngoba ebona ukuthi uSibu nami ayifunwanga imali kuthina yabo kuSibu-ke uSibu yena uthi wayinikeza lo 100 rand yagcina ngokufuna nje u100 rand ithi anakhona wayitransferela i-airtime ya100 rand yamfuna i-airtime ya100 rand yathi ifuna ukufonela nakho ngoba uthi wangena ikholi
ika-anti kusho ukuthi u-anti ogada ingane yayo ngambali wasethi ufuna ukufona wathi ucela mthumelele ukuze athenge nanedata wathi wayefune kahle kahle i-airtime ka-50 rand wasethumela u-100 wathi hhayi akabe sebambe kube u-100 hayi-ke wabonga kumbali hhayi kusho ukuthi uXolani ubaselo kwayilokho ukuthi thina sifunwa ngamali usebhalansa nangalokho yeyi kanti kusazoshuma ngikutshela ukuthi mfethu bakhuluma babuya uma before babuye ngithi Xolani okungenani umnikeze u500 ngoba wayengangithenga ngamnikeze 1000 wasethi hayi ngeke amnike imali ngathi hayi okungenani mnika u500 umxolisa nje axole wase ibebuya yathi into hayi bakhulumile wathi uAyanda hayi uThulu uAyanda sekukhuluma bani uGugu noMbali bathi hayi bakhulumile noAyanda uthena anankinga wabeto thatha into zakho uAyanda nezikhwama elungisa ethu uyahamba sathi uma sethi sicela mhlambe ungenani bageze benze breakfast wathi bayavuma laba abanye bathi mabevuma ungathi bayavuma laba abanye wathi uAyanda hayi sambeni mina ngiyahamba base behamba bonke yabo wase ngimisa wase ethi uGugu wase uAyanda sase uXolani sathi akanikeza uAyanda u500 wase uAyanda wathi hayi akawufuni lo mali le right manje akasafuna imali uyahamba yena sanikeza uGugu sathi akamnikeza wahamba kuGugu ethi hayi uzomnikeza hayi ke sisale mfethu kube into esixoxayo loso sikhashana ukuthi hey nakho sesalelwa yinje endlini kube into esidlulisayo sithi asiqaqeni ngaloko obsela utshwala siqaqe sithi ukushaya amanzi sishaya ibhadi sibe right uXolani alungise usekitchen abelungisa iloyi esekitchen elungisa ibreakfast wathi elungisa ibreakfast sihleli la siphuza sizibukele neTV noMabura siphuza lana sabona amaphoyisa seniyaboshwa emnyango abuza ukuthi amaphoyisa uma ifika kwangena wona kuqala abuza athi ubani uXolani lapha kwenu sabukwana sodwa wabengena uAyanda sabona ukuthi hayi ishobile sathi hayi sicela ukubuza baphoyisa wenzeni uXolani wathi lathi elinye iphoyisa hayi lizokhuluma noXolani ubani uXolani la kuthini siqale siphendule lokho sathi nangi uXolani lapha abeqonda kuyena ethi yandoda abembamba emfaka ozankosi athi uboshiwe ndoda for icala lokurape uAyanda konke soyokukhuluma phambili hawu samangala mfethu ngabakaza wathi uXolani ucela bame kancane afonele ulo uma wakhe yabo hayi amlinde afonele uma wakhe wathi uma wakhe okay uzofika namhlanje akeke asafika uzofika kwakuyiSaturday wayizobuya ngesonto wafika Saturday ntambama uma ifika wafika vele usethathiwe lo uXolani yabo hayi afika abuze kuthina nathi sichaza udaba aye ayombona kuthiwe uzoyobingelela imantshi Monday wayobingelela imantshi yathi imantshi ibail u10,000
ku-3,000. ku-3,000 kwamele akhiphe u-3,000 yathi bail u-10,000. Ngikutshela ukuthi wayikhipha lo mali uma wakhe waphuma uXolani walihamba lolo cala kuthe kusuka after lokho kwathi okugcina lo lihlehla u-Ayandile okwekhona attenda abangani bakhe phela abasekho abasayi angisababoni ngabagcina ingoko angiphindanga ngababona ngoba nami nganginovalo phela ukuthi nabo basengawungifaka kwathi uma okugcina kwatholakala ukuthi u-Ayanda uqale udokotela wasethatha ama-samples kwatholakala ukuthi sine-DNA kabani kaXolani yabo laselimgweba icala ngalokho lamgweba ngikhumbula kahle lathi uma limgweba 15 years uma kaXolani waquleka khona ecourt sasikhona wathi uma equleka wabephuthunywa wayovuka esibhedlela wadosa umfethu waphuma ngicabanga ukuthi emveni kweminyaka ewu6 nakhona esekhishwa ngathi ngokuziphatha kahle. Amantombazane mfethu hey uboyiqaphela intombazane ozoyithatha endaweni yobumnandi alukhulume nayo kahle ngamanye univumelane nokuthi nivumelane ngani usazi story ukuthi njengoba siya uvumelana ngani ngoba lokho akunakho lokunalokho anginakho kahle futhi lo umuntu nje usaphilela ukuthi usengcupheni ngiyakutshela mfethu olamanje liyadayiswa olamanje iyadayiswa yamanje asithembe ukuthi phansi lamanje liyadayiswa asithembe ukuthi abafowethu abaningi bazofunda kulesifundo mfethu bazofunda kulesitori komele bafunde ngoba uma ukuthi abadlaleli abafundi kulokho bayozithola sebengaphakathi sebezisola futhi kubhlungu kabi udonsele icala ngathi ongalenzanga ngoba phela usuke ungayenzanga irape usuke nivumelene hayi mfethu yabona nje kumanje mfethu baningi abantu abadonsayo bedonsela isimo esikanje baningi mfethu.